ihagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afrika y'amaklub mu mpera z'icyumweru gishize yamanutse mu kibuga mu mikino ibanza y'intera ya kabiri. Ejo bundi kuwa gatandatu mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe ya APR yahuye na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Umukino wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9 z'igicamunsi. Ikipe ya Etoile du Sahel yatangiye isatira yotsa igitutu ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ndetse ibona igitego cyayo hakiri kare ku munota wa gatatu gitsinzwe na Taib Meziani. APR yageze aho ishira ubwoba nayo itangira guhanahana umupira neza mu kibuga. Ku munota 38 Jabelman Ishimwe yatsinze igitego cyo kwishyura ku ishoti ribuza ubuhuha yatereye kure. Igice cya mbere cyarangiye aya makipe anganya igitego kimwe kuri kimwe ndetse no mu gice cya kabiri nta cyahindutse. Etoile du Sahel na APR zizongera guhura kuri wa gatandatu mu mukino wo kwishyura uzabera muri Tunisia. Ku ruhande rwa APR nubwo abayobozi bayo bavuga ko banyuzwe n'umukino ubanza, ntabwo bizorohereye ikipe kwigobotora ikipe y'igishyitsi nka Etoile du Sahel izabikinira mu rugo. Gusa icyizere gihari nuko APR niramuka isezerewe muri irushanwa rya Ligue des Champions muri Afrika yaratunguwe itsirwa na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibitego 2-1. Ibitego bya Darling Club Motema Pembe byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino bitsinzwe na William Likuta ku munota wa 8 ndetse na Katulondi Kati ku munota wa 45. Igitego rukumbi cya AS Kigali kinjiye ku munota wa 61 kuri kufra yatewe na Pierre Kwizera. Gutsindirwa mu rugo biraca amarenga ko urugendo rwa AS Kigali rwaba ruri hafi kurangiriraho kuko bitazayorohera gutsindira Darling Club Motema Pembe ikishasa mu mukino wo kwishyura uteganyijwe ku cyumweru. Tukiri mu mupira w'amaguru mu gihe hasigaye iminsi 12 gusa ngo shampiyona y'icyiciro cya mbere itangire, amakipe yarangije kwiyubaka ndetse uyu munsi kuwa mbere nibwo agomba kugeza mu ishyirahamwe Ferwafa urutonde rwa nyuma rw'abakinnyi azifashisha. Mu gihe Kiyovu Sport iherutse gusinyisha abakinnyi babiri bakomoka muri Uganda aribo Emmanuel Okwi na Muzamiru Mutiaba, ikipe ya Rayon Sport nayo ejo bundi kuwa gatandatu yaguze umukinnyi Crismar Marta Soares w'umunyabrazil. Perezida w'ikipe Jean Fidel Wayezu yaboneyeho agenera ubutumwa abakunzi bayo. No gushyira hamwe ni ubumwe. Igikorwa kirabizi ko Rayon Sport ni yabo ni ya twese, ndabasaba ko bakomeza gufasha ikipe yabo kuko ntabwo abakinnyi bashya tuzana basinyira ubusa, tubaha amafaranga, tuzabahemba, tuzabaha prime, tuzakomeza no kubatunga. Nkabasaba by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport, abafana bayo aho bari hose mu gihugu, mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu Burayi, bari muri Amerika, muri Canada, ahandi muri Afurika, gukomeza gutera inkunga ikipe yabo. Muri shampiyona iheruka Rayon Sport yari mu gihugu cy'u Rwanda havugwa abanyagihugu baba mu icungararo y'ikiyaga ca Muhazi kiri mu karere ka Gicumbi bavuga ko badindijwe n'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo catevye gusohoka. Abavuganye n'ijwi ry'Amerika basigura ko vyabatse uburenganzira bwo kuvyaza umusaruro ubutaka bwabo n'amazi y'ikiyaga ca Muhazi. Muri rusange akarere ka Gicumbi kemeza ko igishushanyo mbonera vuba kizosohoka. Umenyesha makuru wacu mu Rwanda Eric Bagira ubusa mu nkuru irambuye. Turi mu kiyaga cya Muhazi kigabanya akarere ka Gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa Kigali n'akarere ka Gicumbi ku rwesero mu majyaruguru y'u Rwanda. Iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye. Bwana ya Sente Muragijimana avuka mu karere ka Gasabo, akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri Muhazi. Byaminduriye ubuzima cyane kabisa. Mu buhe buryo? Ubwo bw'iterambere ryanjye ku giti cyanjye cyo mbona nuko hari aho byankuye naho bingeje. Umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka 63 y'amavuko kandi yavukiye ku rwesero. Imyumvire y'abantu b'inangaha, imyumvire y'abantu bigiye yo ku kiyaga cya Muhazi iratandukanye. Mu iterambere ni uvuga ngo barajijutse kubera abantu bahura nabo, barajijutse kubera ikiyaga ni tourisme, barajijutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence abantu by'amadini. Kuvuga ngo ubu saa 10 n'umushofu Kigali saa 10 by'inkandagarutse. Kujijuka ni kimwe, kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere n'ikindi. Utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya Muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka. Ku ruhande rwa Rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka. Uretse kuba havuka n'ahatuye, umusaza Rubangura n'umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka Rwesero. No mu babibajije ndumwe mu babibajije kugishanya mbonera cyambere cyo cyaranatinze mu gutinda byazitije abantu kubaka, bitiza abantu gushaka, bizita abantu mbese kugira ngo bakore ibikorwa bakagombye gukora. Naho kiziye kije ntitwakibonamo.
Izi mpungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka s'umwihariko w'uyu musaza. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye Muhazi ku ruhande rwa Gicumbi na Gasabo, bemeza ko babwiwe ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse. Bwana Jean Paul Ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare. Iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza, kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi. Wari ufite amafaranga ku buryo bashobora kuzamura rwose ku buryo nashobora kuzamura inzu nkayubaka, ariko kubera ko bitemeye kubaka byagiye bitudindiza, ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kiri muri process zo kugira ngo kibe cyakwemezwa n'inama njyanama, harimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwabikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacu kugira ngo barebe icyo batangaje niba byarakozwe. Umunsi w'ejo bundi kuwa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika, ariko noneho natwe duteganya ko kuwa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose yo kuri Muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba kuko byashyizwe mu bikorwa. Ubu ni Bwana Anastase Nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi. Abavukiye bakanakurira kuri Muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo. Bwana Theogene Maniragaba ni papa w'abana 4, ubu ni umuzamu kuri Muhazi. Oya ni bibi cyane, nkungi navukiye kuri aya mazi, ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi. Papa yari umurobyi, navutse ari umurobyi, nzajya kurya ifi imanutse nje kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane. Ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tutahari, duhari tumeze nk'aho imukira, bitewe nuko nko hano haruguru hatuye abazungu. Ubwo rero nta kuntu uzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we kuhatura nawe. Ku buyobozi bw'akarere ka Gicumbi bugakomeza kwizeza ko nubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahirizwa uko cyateganijwe ntawe utazakibonamo. Ni amahoteli, ibindi byo gutura ni ibisanzwe, ntabwo hazaba harimo ibintu bihambaye, kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabibona ko bimeze neza, kandi ntekereza ko byatangiye tubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizahakorerwa. Twari twasabye imirenge ko batangira kubibaganiriza, ariko nitujya tuganira noneho natwe twabasuye, ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese. Kugeza ubu uretse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro y'amazi y'ikiyaga cya Muhazi, abahageze mbere ku ruhande rwa Gasabo bo batangiye kukiboneraho inyungu nk'uko bisobanurwa na Bwana Egide Hategekimana, umuyobozi wa Kingfish Hotel. Ni umugisha, nta kantu bajya bavuga nko muri Bibiliya ngo Yesu yavuze ko azadusanga mu murwa. Aha ni Kigali, ibikorwa remezo urumva Kigali itandukanye n'intara, ni ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi Kigali. Gisenyi naho ni ku mazi, naho hari amahoteli meza, ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri Muhazi. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa Gicumbi, ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya Muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo. Bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye. Bagira ubusa Ijwi rya